mwiriwe neza kandi muraho turabakunda cyane turi muri projet yitwa imisi y'igisambo rero noneho yaje ari imisi koko y'igisambo muzi ko iyo misi 40 umuntu abafashwe ariko noneho twebwe tugiye kubereka ko ishobora no kurenga kubera iyi misi ya filime turi kumwe twese kuri abayikurikirana harya ni kuri Maneri Entertainment. Maneri Entertainment. Yes. Nuko ngo turatangira kuyibereka umusibejo. Sibyo ra? Umusibejo baratangira kwerekana ama episode. Turi hano Icyangugu kandi tubasaba yaba abanyacyangugu yaba abanyakigali yaba mu Rwanda bose ni barebe filime imisi y'igisambo. Igisambo ninde? Igisambo ni Ikimbosa. Nkuko mubibonye rero igisambo ntabwo cyari cyagaragara. Ikinyenzi ni kimwe no gukurikira Maneri Entertainment mukareba iminsi y'igisambo. Banyarusizi by'umwihariko imushyigikire abana banyu. Twe hano hari impano nyinshi cyane kandi zikeneye ko muzitaho mukazireba mukazishyigikira kugira ngo ejo cyangwa ejo zizambuka ishyamba zije kukonvenka abantu b'Kigali. Aha tutibagiwe n'izindi enye. Yes. Zihari. Tudushoti movie duhari duto natwo ye baba mana yanjye. Turasho. Ko tuhe na none muri make ni mwebwe muzagira uruhare kugira ngo iyo channel Maneri Entertainment izamuka kandi ihangane n'izindi channel ziri muri kino gihugu. Kuri ibyo rero umusanzu wanyu urakenewe. Bafana batukote, bafana b'intarengore, cacana n'abandi benshi cyane cyusa. Mwese murakeneye kugira ngo imisi y'igisambo igaragara. Ese mwazaretse imisi y'igisambo yashyika kuri 40 tweka tumanuka ku kivu twese tugaserebura mu gisambo cyafashe. Tutibagiwe na filime gusa ufite ubukwe araza kamera kuri kwimana kandi ufite ibirori ibyo ari byo byose ishusho ye ndayigutuye umva abakobwa ajya bwo snapungwa ibikene bike wapi cameras nizigezweho baje kabatujaginga ngo iki niki ngo filime zacu ariko no murabona turi kumwe n'abantu bakomeye cyane baje kudukosora ibyo twega twica ngo none bimeze neza rwose filime imisi y'igisambo ni ubwo gahunda ni kuri Maneri Pro mugomba kuzamuka subscribe cyacana bw'isura twarabyemeje uyu mwaka shandi ya gisambo